ذکر دل من همیشه نام وطن است. افراد زبان من کلام وطن است. من وصف عشق وطنی محبوبم. فهرست کتاب من مرام وطن است. درودی ما را بپذیرید. بینندگان همیشگی تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز. مهمان خاندان شماست شو برنامه شومی شهنواز. ما تهیه‌گران برنامه کوشش میکنیم که این شام نیز با بخش‌ها و سرودهای هنرمندان طبع هر کدام شما را بریده گردانیم. با شما هستیم این دم این لحظه من مصرف امانشویف و من باشم ماهیره امانова. امروز ما به استودیو دعوت نمودیم یک گروه سربازان ارکستر حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان را. ماهیره بیا اکنون مهمانان اساسی برنامه امشب را دعوت میکنیم. سراینده جوان، سالیست انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان امیر یودگور و اینچنین ورزش دختر جوان نودیره ایساева. استقبال میگیریم دوستان. شما را سراول با استودیوی تلویزیونی موسیقی تاجیکستان شاهنواز مخصوصا با برنامه شومی شاهنواز خوش آمدید میگیم. خوش میخواستیم فهمیم که اگر در این شام یعنی در برنامه ما حضور نمی‌داشتید وقتی خود را با کدام کارهای خود سپری میکردید؟ اگر امروز با برنامه شما تشریف نمی آوردیم باید از روی نقشه با استودیوی ثبت آواز میرفتم. در اونجا یک سرود نو را باید ثبت میکردیم برای برنامه کنسرتی دولتی. خیلی خوب. شما چی نبوده؟ من بیشتر در خانه با کودک مایده وقت میگذراندم برای که پسرچه من خیلی خرد است. یعنی در تربیت فرزند. بله. خیلی خوب. نادیره فکر میکنم در این وقت شما با آماده نمودن خوراک شام مشغول هستید. بله راست. کدام خوراک ها را بیشتر دوست می‌دارید و دائما آماده میکنید؟ همه خوراک رو من دوست می‌دارم. کدامش از همه با مزه باشد. شما چه امیر کدام خوراک را دوست می‌دارید؟ من هم راست گپ تمام خوراک رو دوست می‌دارم. برای من اگر گوشناکی باشم مهم نیست که چی هست. کدام خوراک است کدام خوراک است همین طور. کدام خوراک است. بله. امشب در برنامه ما شما مهمان شدید. در پیش شما را بخش و بازی‌های جالب انتظار است. شما همچون رقیب امروز هستید یعنی با همراهی نادیره خوش میگفتید که برای رقابت کردن آماده هستید. شما رقابت کردن ساحه ورزش را در نظر دارید؟ نه. اوکی امیر شبهه دارن چون بخش‌های خیلی جالب آماده نمودن. فکر میکنم از اوده این بخش‌ها به خوبی میبرید. آماده هستید؟ کوشش میکنیم. بله. خب حالا یک آهنگ جذاب از شهباز کریموف میشنویم و باز برنامه را ادامه میدیم. با ما باشید.
бинандагони азиз ёдовар мешавем ки шумо тамошо карда истодаед барномаи шоми шаҳнавозро ва меҳмони мешабаи барномаи мо ҳастанд сарояндаи ҷавон Амир Ёдгор ва варзишкар духтар аз намуди теквондо Нодира Исаева. хуш, акнун бахши якуми барномаро оғоз мекунем ки ҳоло бошад мусриф ба шумо қоидаи бахшро мефаҳмонад. хуш, дар ин бахш албатта мо якчанд оҳангҳо якчанд сурудҳоро барои шумо пешкаш мекунем. Шумо бояд муайян намоед ки кадом сароянда ва номи суруд чӣ аст. боварӣ дорам ки шумо аз уҳдаи ин бахш хеле хуб мебароед, зеро ки ҳунарманд ҳастед. ва пайдо кардани сурудҳо барои шумо фикр мекунам мушкиле надорад, аммо барои Нодира фикр мекунам каме мушкилӣ пайдо мешавад. 8 оҳанг баҳри шумо пешниҳод мегардад. Шумо бояд ҳарчи зудтар пайдо намоед номи сароянда ва номи сурудро. оғоз мекунем. хуш, аллакай коргардони овози мо омода ҳастанд то ин ки оҳанги нахустинро барои мо пахш кунанд. марҳамат, гӯш мекунем. дарёфт намудед? пайдо карде? бале. номи сароянда ва номи суруд. аниқ намедонам, ба фикрам суруди Нозик Караматулло. номи суруд? бигӯ медонӣ аст. ба ҳар ҳол шумо ҷавоби дуруст барои мо Бале, пешкаш пайдо кардед, яъне Нозик Караматулло. биё бо ҳам мешунавем давоми сурудро. марҳамат. якум оҳангро пайдо намуданд Амир Ёдгоров. як ҳафтаи барои Амир. Ташаккур. хуб, мешунавем оҳанги навбатиро. овози мардашро шинохтам ки Фарҳод Дарё аст. ба фикр агар хато накунам. бо ки? овози занаш аст. овози занаш. пайдо намудани ин оҳанг барои шумо каме мушкилтар буд. айни ҳол биё бо ҳам мешунавем. баъдан худи шумо медонед ки ки аст сарояндаи ин суруд. марҳамат, гӯш мекунед. درخت دوستی بنشان که کام دل ببارارد درخت دوستی بنشان که کام دل ببارارد ин сарояндаи афғонистонӣ Фарҳод Дарё сурудном дошт дарахти дӯстӣ биншон. яъне ки дуэт нест. дуэт нест. Амир, биё камека кӯмак мекунем ба Нодира. барои ҳамон гуфтанӣ будам ки ман камтар кӯмак расонам, гарчанде ки мо рақиб ҳастем. ман рақиби он қадар бад нестам. марҳамат. ҳофизи эронӣ. шумо тамоман аз мавзӯъ дур рафтед. ман каме кӯмак мекунам. ин сарояндаи эстрадаи тоҷик аст, бону аст. фикр мекунам дар ансамбли дарёи кумитаи телевизионӣ ҳамроҳи Амир фаъолият доранд. сарояндаи хеле ҳам шинохта. воқеан ҷавоб дуруст аст. Нигина Амонқулова. як ҳафтаи баҳри Нодира Исаева. хуш, давоми сурудро мешунавем. марҳамат. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری ҳоло бошад ҳисоб 2-1, яъне 2 хол аз ҷониби Амир ва 1 хол бошад аз ҷониби Нодира. гӯш мекунем оҳанги навбатиро. марҳамат. марҳамат. Артур Пирожков «Зацепила меня». воқеан ҷавоб дуруст буд. «Зацепила меня» аз сарояндаи рус Артур Пирожков. акнун мешунавем оҳанги панҷуминро. марҳамат. ба фикри шумо ки аст Нодира? Муқаддас Набиева. муқаддас Набиева. воқеан ҷавоб дуруст аст. як ҳафтаи дӯстон. хуш, сурудро мешунавем. марҳамат. ابرو به من تج مکن تج کلاخان یارومه خوش دلم خوشگلم دلها گرفتارمه хуш, мешунавем оҳанги навбатиро. марҳамат, гӯш мекунем. пайдо намудед Амир? бале, пайдо намудам. ки аст? шумо марҳамат. суруди чоршанбе аловатов аст. номи суруд. салом. салом буда? не. саломат мекунам.
бале мисрои шеъри чунин оғоз меёбанд аммо номи сурудро мо ҷавоби шуморо қабул мекунем номи суруд масти ту ҳастам ҳамроҳ гӯш мекунем марҳамат ای دل مستم عاشقت هستم ای دل مستم عاشقت هستم хуш фикр мекунам якчанд оҳанги дигар низ аст марҳамат гӯш мекунем оҳанги навбатиро пайдо намудед амир не леки манам мо пешакӣ ба шумо гуфта будем ки дар барнома шуморо бахшҳои чунин интизор ҳастанд қайд карда ба маврид аст ки ин сароянда фикр мекунам 2 сол пеш дар тоҷикистон низ буданд дар яке аз барномаҳои мансур воқеан мансур ҷаъфарӣ аст суруд ном дорад эй ишқ фикр мекунам як оҳанги дигар аст баъдан ғолиби ин бахшро эълон мекунем пайдо намудед суруди миллии тоҷикӣ аст хайриддини шариф бошад хайриддини шариф не не ман якчанд вариантро барои шумо пешкаш мекунам то ин ки шумо пайдо намоед варианти а ин сангали мирзоев варианти б хайриддин шариф варианти с қурбон алиев ва варианти 4 яъне варианти е дилшоди файзулло дилшоди файзулло бошад воқеан ҷавоби шумо дуруст аст дилшоди файзулло суруди попурӣ аст марҳамат гӯш мекунем زود بیا فصل بهاری دلم پر شود از آبی فرح ساحلم хуш моҳира аллакай вақт аст то ин ки ғолиби ин шартро барои мо ва барои бинандагоне ки моро тамошо доранд эълон карда бошем ғолиби шарте ки ном дошт пайдо кун амир ёдгор бо доштани 5 хол шуморо табрик мегӯем саломат бошед леки ман кӯшиш кардам рости гап ки нодирахон ғолиб оянд барои шумо ин бахш писанд омад бале писанд омад бисёр шавқовар аст албатта дар навбати худ баъзе мушкилиҳо низ дорад яъне дар мушкилот оянда моро водор намуд ки бояд сурудҳои тоҷикӣ устодону ҳозира замонаи сурудҳое ки масалан имрӯз бештар гӯш кард эҷод карда шуданд бояд бештар гӯш кунем ва дар чунин барномаҳо вақте даъват мешавед албатта бо тайёрии хуб бале шумо чӣ нотид барои нодира каме мушкил буд барои ман каме мушкил буд не ки ман ҳозир якчанди сурудро ки намедонам анакнун ман фаҳмидам ки ин сурудро паш мекунанд омӯхтам як чизро бинандагони азиз худи ҳозир шоҳид будед то ин ки мо бахши аввали барнома ки ном дошт пайдо кун пешкаш карда будем пешкаши меҳмонони имшабаи барнома ва дар ин бахш тавре ки худи шумо шоҳид будед амир ёдгор ғолиб омаданд бори дигар табрик хуш то ҳол барномаи шоми шаҳнавоз аз телевизиони шаҳнавоз идома дорад бо мо бимонед ин марз ки марзи шарафу имон аст марзи ватани ман аст марзи ҷон аст сар то қадамам ватан ба савганди ватан ҷонам сипари бо эътимоди он аст тӯли 28 сол афсарону сарбозони артиши миллӣ аз имтиҳони ҷиддии ҳаёт мактаби мардонагӣ муборизаву набардҳои сангин сарбаландона гузашта барои ҳифзи обу хоки сарзамини аҷдодӣ ва ҳимояи дастовардҳои истиқлол хизмати содиқонаву арзандаи худро ба ҷой оварданд мо аз ин минбари баланд тамоми сарбозони шуҷои ватанро бо ҷашнашон табрику шодбош мегӯем бинандагони азиз чӣ тавре ки шумо шоҳид ҳастед имрӯз мо ба ғайр аз меҳмонон инчунин даъват намудем ба студияи хеш як гурӯҳ сарбозони оркестри ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва ин ҳол мехостем аз онҳо пурсон шавем ки шароит дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон чӣ гуна аст дар сафи қувваҳои мусаллаҳ яъне тӯли 1 сол аст ки хизмат мекунам дар он ҷо мо бисёр чиз меомӯзем беҳтарин мактаби мардонагӣ мегӯянд ҳамин мактаби хизмат аст яъне обу тоб ёфтан ба қадри ҳамаи чӣ расидан ба қадри падару модар ба қадри умуман ба қадри зиндагӣ расидан мо дар он ҷо бештар ба тайёрии ҷисмонӣ бисёртар машғул мешавем
дар он ҷо дарсҳои тайёрии ҷангӣ меомӯзем. умуман мо дар он ҷо вақти холигӣ камтар дорем. ҳама вақт ба омӯзиши ягон чиз ҳастем. ба ҳамаи хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҷашни таҷлили яъне таъсиси 28-умин солгарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барояшон табрику таҳният гуфта, барояшон сарбаландӣ, хонаободӣ ва дар иҷрои вазифаҳои пурмасъулии хизматиашон комёбиҳои беназирро орзу менамоем. Ташаккур. ман сарбози қатораи Нарзуллозода Сунатулло аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми афсарон, сарбозон, прапорчикон, умуман тамоми хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳро ба ин рӯзи саид, ба ин рӯзи ҷашнашон табрик гуфта ба онҳо дар пешрафти хизматшон бурдбориҳо, пешравиҳо таманно дорам. саломат бошед. хуш, тамошобинони азиз, дар ин қисмати барнома як суруд аз меҳмони барномаи мо Амир Ёдгор мешунавем ва баъдан барномаро идома медиҳем. باری رنجی ملک با هم برده‌ایم ضرب قسمت را پیا پی خورده‌ایم تا بگردد روی ملت سرخ رنگ ما انار قلب خود افشرده‌ایم بهر قصر نام و ننگ آریا پای ساز مستخوان دست و پا افتخار ملتی فرخنده حالیس سامانیان هستیم ما در وفا پیوندی جان هستیم ما راه دور همراه آمده تا به ملک ما از چاه آمدیم تا به ملک ما از چاه آمدیم آتش ناموس ما را پخته کرد گشت از نیک و بد آگاه آمدیم گشت از نیک و بد آگاه آمدیم بهر قصر نام و ننگ آریا پای ساز مستخوان دست و پا افتخار ملتی فرخنده حالیس سامانیان هستیم ما در وفا پیوندی جان هستیم ما رنجی ملک با هم برده‌ایم ضرب قسمت را پیا پی خورده‌ایم تا بگردد روی ملت سرخ رنگ ما انار قلب خود افشرده‌ایم بهر قصر نام و ننگ آریا پای ساز مستخوان دست و پا افتخار ملتی فرخنده حالیس سامانیان هستیم ما در وفا پیوند جان هستیم ما در وفا پیوند جان هستیم ما خسته نباشه بینندگان عزیز، تا حال ادامه دارد برنامه شامگاهی شومی شاهنواز و در این قسمت برنامه یک صحبت خاصه را همراه مهمان نیمشبه برنامه خویش میگذرانیم. امیدوار هستیم که با سوالهایی که ما آماده نمودیم و اون سوالهایی که از طرف بینندگان به ما ارسال شدند با آنها پاسخ عمیق و دقیق را برای خود میگیریم.
амирҷон, чӣ тавре ки медонем, шумо чанд сол аст ки рӯи саҳнаи тоҷик ҳастед ва дар ин муддат дар бештари барномаҳои пуршукӯҳи консертӣ ҳунарнамоӣ кардаед. мехоҳем бидонем интихоби ин касб ба шумо чӣ муваффақиятҳоро овард? интихоби ин касб гӯям хато намекунам ки ҳаёти маро куллан тағйир дод. ман ки аз як деҳаи дурдаст масалан таваллуд шудаму дар ҳамон ҷо ба воя расидам. ростӣ то ин дараҷа расидан имрӯз дар тамоми саҳнаҳои сатҳи олии кишвар баромад кардан ва инчунин дар ҳамин гуна барномаҳо даъват шудан ва санъату фарҳанги тоҷикро ҳам дар дохил ва ҳам берун аз кишвар муаррифӣ кардан. ана ин ҳама дастоварди ман фикр мекунам барои ман беназир аст ва ҳамин гуна ва аз ҳинам зиёдтар боз кӯшиш кунем, заҳмат кашем, санъати фарҳанги асили сатҳи олии сатҳи касбии тоҷикро ҳам дар дохила ва ҳам дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ кунем. хеле хуб. аввалин бор кай шумо рӯи саҳна омадед ва чӣ ном дошт ман ҳамон суруди шумо ки аввалин маротиба иҷро кардед дар хотир доред? аввалин маротиба дар саҳнаи касбӣ соли 2013 махсус дар назди барномаи консерте барпо гардид дар вилояти суғ дар шаҳри хуҷанд дар қасри тарихии арбоб ки он ҷо сарвари давлатамон муҳтарам олираҳмон иштирок намуда буданд ва ман дар ҳамон ҷо суруди ватанро яъне сароида будам ва ана ҳамин суруд сабаб шуд ки санъати маро умуман истеъдоди маро пешвои миллат пазируфтанд ва маро ба шаҳри Душанбе барои ҳам таҳсил ва ҳам фаъолият даъват карданд. хеле хуб. нодира, шумо аз 10 солагӣ ба варзиш машғул ҳастед. чуноне ки мо медонем, шумо хатм кардаи донишгоҳи славянии русия ва тоҷикистон мебошед. мехостем фаҳмем ки дар донишгоҳ кадом ихтисосро шумо хатм намудед? бале, ман аз синни 10 солагиам ба ҳамин варзиш машғулам. ихтисоси менеҷментро ман тамом кардам. дар донишгоҳи славянӣ? дар донишгоҳи славянӣ. кадом сол буд? соли 2014. шумо боре фикр кардед то ин ки ба ҳамин ихтисоси хатм кардаатон фаъолият намоед? бале, ман ба ҳамин бале ихтисосам кор кардам. дар куҷо? дар як ширкат. дар байни сурудҳоятон амирҷон як суруде доред бо номи ҳаҷри ҳиҷрон. фикр мекунам ин суруди хеле ҳам маъмул аст. бисёриҳо ин сурудро дӯст медоранд ва қайд кардан ба маврид аст ки дар телевизиони мусиқии тоҷикистон Shahnavoz низ дар чандин барномаҳои консертӣ ин сурудро сароида будед. мехостем атрофи ҳамин суруд каме барои мо ва барои бинандагон маълумот медиҳед. фикр мекунам шунавандаи ин суруд хеле ва хеле зиёд ҳаст. ин сурудро аз бойгонии кумитаи хонаи радио яъне пайдо кардем бо маслиҳату раҳнамоии устод Саидқул Билолов. суруди халқӣ буд. шеър ва оҳанги ба ки тааллуқ доштанашро он қадар ёсти ҷустуҷӯ кардем, пайдо накардем. ба устодо гуфтанд ки ин чандин солҳо пеш сароида шуда буд ва шеър ва оҳанги халқ аст. ва он сабте ки мо пайдо кардем устод Асадулло Атауллоев сароида буданд ва ана ҳамон сабти кӯҳнаро гирифта аз нав яъне гӯем зинда кардем бо маслиҳати устодон ва хато накардем барои он ки маслиҳати устодон дуруст буд ва имрӯз чандин шунавандаҳои худро дорад, ман фикр мекунам ва писандашон аст. нодира, охирон маротиба шумо кай ва дар кадом мусобиқаи варзишӣ иштирок карда будед? охирон мусобиқаи ман ки дар шаҳри ашхобод гузашта буд, мусобиқаи намуди кикбоксинг. дар он ҷо ман сазовори ҷои аввал шудам. бозиҳои осиё буд. кадом сол буд? соли 2017. яъне дар соли ҷавонон. хеле хуб. нодира, мо шуморо имшаб ба барномаи Шоми Шахнавоз даъват кардем. умуман мехостем фаҳмем ки шумо мусиқиро дӯст медоред? кадом мусиқӣ ба ман писанд омад, ҳамонро гӯш мекунам. дилхоҳ жанр бошад? фарқ надорад. бештар сурудҳои сарояндагони тоҷикро гӯш мекунед ё ки хориҷа? ҳам хориҷӣ, ҳам суруди тоҷикиро. ҳаст ҳамон сарояндае ки бештар дӯсташ медоред ва пайваста интизор ҳастед ки то ин ки суруди нави худро пахш кунад? ба фикрам не. дар бораи жанре ки бештар месароед каме маълумот диҳед.
ва чӣ боис шуд ки ин намуди жанрро интихоб намудед? ба мо шумо маълум аст ки ман асосан дар жанри опера эҷод мекунам ва худи ватани опера ин итолиё мебошад ки дар ҳамон ҷояне ки тавлид шудааст, дар ҳамон ҷо маъруф шудааст ва бори аввал ки танҳо бо овози худ сурудҳои ватандӯстона месароидам, устодам ба ман маслиҳат доданд ки бачаҷон, овозе ки ту дорӣ, ҳамун диапазон, ҳамун овозе ки ту дорӣ ҷавобгӯ ба ҳамин жанр аст. Ту аз уҳдаи ҳамин жанри опера мебароӣ, агар кӯшиш кунӣ, заҳмат кашӣ, аз уҳдаш мебароӣ ва муваффақ ҳам мешавӣ. Сухани устодро яъне иҷро кардам, аз ҳамон лаҳза ба омӯзиши жанри опера оғоз кардам ва оҳиста оҳиста ба худам низ ба ин жанр писанд омад. Ворид яъне ҳамин жанр шудам ва ҳолатҳое мешуд ки дар хона шабу рӯз сурудҳои операи ҷаҳонӣ, операсарони ҷаҳоние ки италиявӣ ҳастанд, рус ҳастанд, франсуз ҳастанд ё дигар шабу рӯз садо медод. Аввал ҳама аҳли оилам аввал ҳайрон мешуданд, ту чӣ гӯш кардӣ соли, ту мефаҳмӣ ки чӣ гуфта истодааст, ин чӣ хел тарзи хондан аст. Ана оҳиста оҳиста ман ҳамин чизаро иҷро кардам, аллакай ба барномаҳои телевизионӣ баромад кардам, тариқи телевизион тамошо кардам, оҳиста оҳиста онҳо низ ба вориди ҳамин жанр дохил шуданд ва дар айни ҳол ҳатто мегӯянд ки вақте ки ту месароӣ, дар телевизион мебароӣ, тамошо мекунем. Ана то он дараҷа расидем ки ҳатто дигар кас ҳам ҳамин жанрро агар иҷро кунад, кори худро ба як тараф мемонем, гӯш мекунем ки кани гӯш кунам Амир нағз мехонад ё ин. Яъне ки аллакай кам бошадам таваҷҷӯҳ мекунад, аллакай фаҳмиш пайдо шуда истодааст. Агар гӯем Нодира духтари ҳаматараф аст, фикр мекунам хато намекунем, мебинем ки дар соҳаи варзиш, дар соҳаи синема низ фаъол ҳастед. хуш мехостем фаҳмем ки дар оянда нақша аст ё ки худро дар соҳаи сарояндагӣ бисанҷем? ба фикрам не. Ай ман сарояндаи хуб намебарояд. Барои чӣ? ба фикрам ман рости гап сароянда шудан ин хеле кори душвор аст. Ба фикрам ман ба худамро намебинам дар сарояндагӣ. Саволи навбатӣ низ аз ҷониби бинандаи мо ирсол шудааст. Нодира, чаро дигар дар филмҳо нақшофарӣ намекунед? ин аллакай ба фикрам ситора шудан ва фикр мекунам мехоҳанд дар филмҳои ҷаҳонӣ нақшофарӣ кунанд. Ҳамин тавр? Ман не, рости гап ман намехоҳам дигар дар филмҳо нақш офарам, барои ин ки ин касби ман нест. бинандаи дигари мо навиштанд ки шом ба хайр, Амир Ёдгоров суруди лайлои манро ба таври зинда ҳадиақал 4 мисра барои мо замзама мекардед. суруди лайлои ман, ҳаҷри ҷонон. марҳамат. دید از هجری رو خط خونبار گشته تنی رنجور با یادت زار گشته با یادت زار گشته با یادت زار گشته دید از هجری رو خط خونبار گشته تنی رنجور با یادت زار گشته با یادت زار گشته با یادت زار گشته لیلای من زیبای من رعنای من مردم زی هجرت بیا ای صنم محل خواه مردم زی هجرت بیا ای صنم محل خواه مردم زی هجرت بیا ای صنم محل خواه. خیلی خوب. نودیره شما همچون یک جوان دختری تاجیک که بیشتر وقت در چمپیونات‌های جهانی اشتراک میکنید و همان لحظه که غالب میوید و پرچم وطن را پرافشان میشود، چگونه حسیات شما را فرا میگیرد؟ این را گفته نمیشد، برای که هر کس، هر یک انسان باید حس کند. بله حس کند. بله راستی گپ من وقتی که با پدیستال پا میمونم، قدم میمونم، از چشمم اشک میریزد از خرسندیم که من به امی قله ها رسیدم. من پرچم وطنی خود را بلند برداشتم
این یک افتخار است. بله. افتخاری مردمی تاجیک. بله. خوش تماشابینان عزیز، این بود یک صحبت همراه مهمانان امشبه برنامه ما یعنی امیر یادگار و نودیره ایساева. خوش این حال باشد بهر ما و شما یک سرود در اجرای امیر میشنویم. سرود نام دارد خمار. مرحمت امیر. شب خمار آمدم از نیو تارش کردم بوسه میخواست فزون شهر بچارش کردم شب خمار آمدم از نیو تارش کردم بوسه میخواست فزون شهر بچارش کردم یار گفت تا کی رسم ای بودی من کی به ویسال یار گفت تا کی رسم ای بودی من کی به ویسال چون رسید دبری خزان وعده بهارش کردم چون رسید دبری خزان وعده بهارش کردم شد وعده یوسف دیگر که زد مرغی سر زاره زارش کردم شام آمد که بشد وعده یوسف دیگر که زد مرغی سر زاره زارش کردم گر نشد مستی میو ساقی و هم ساخر و جام خیسته گفت از دل مست و خمارش کردم شب خمار آمدم از نیو تارش کردم بوسه میخواست فزون شهر بچارش کردم شب خمار آمدم از نیو تارش کردم بوسه میخواست فزون شهر بچارش کردم شمارش کردم گفتم مشارکی جان چند بیداری دوستم رقم چند بینویس بو هزارش کردم شب خمار آمدم از نیو تارش کردم بوسه میخواست فزون شهر بچارش کردم شب خمار آمدم از نیو تارش کردم بوسه میخواست فزون شهر بچارش کردم بوسه میخواست فزون شهر بچارش کردم тамошобинони азиз боз идома медиҳем шоу барномаи шоми шаҳнавоз ро ва ин даму ин лаҳза оғоз мекунем бахши дуюмро ки ном дорад ишора. واقعا ماهیره درست خرید کردید. بخش دومی برنامه رو نیزنی ها ما آغاز میکنیم که نام دارد اشاره. از همه بخش جالبترین این برنامه است. فکر میکنم ملکه امیر از این بخش آگاهی دارد. شما چی نودیدن؟ تماشا کرده بودین؟ یعنی در این بخش ما برای شما مصرع‌های شعری رو پیشنهاد میکنیم. نفر دیگر در گوش ما نکرا میگذارد صدای بلند موسیقی و نفر دیگر باشد به رقیب خود مصرع‌ها یعنی با نوبت پارچه شعری رو به رقیب خود میفهمونند. فکر میکنم خیلی جالب میگذرد. ماهیره فکر میکنم اکنون فرصت است تا اینکه بخش دومی برنامه که نام دارد اشاره آغاز کرده باشیم. شما ماده هستید؟ از کی آغاز میکنیم؟ از نادیره بگیم. از نادیره؟ نادیره مرحمت. مرحمت. گوش ما نکار رو در گوش گذارید. من با شما کمی کمک میکنم. مرحمت. شما پارچه شعر رو انتخاب نمایید. اکنون عین حال من یک موسیقی خوب را انتخاب کرده بخش را آغاز میکنه. فکر میکنم ملکه قاعده بخش را فهمیده. میرود. میرود. بله. دل سیتانا. دیلم. دل سیتانا. میرود دیلم. دل سیتانا.
ها میرود دیلم دیل سیتونم دیلم میرود میرود دیل سیتونم عاشقم دیلم عاشقم دیل س ای ت او یا او نه یود میگذاریم با کلمه دیگر. بو ما یا بو ب او بو ب ب او او بو میرود دیلم بو داشتم دوستم میبیاد داشتم د جانم د او دو او ش دیلم داشت داشتم بله داشتم. مرحمت کلمه دیگر. خود من خود بله بو کی بله کی بله دیل اون با حرفای اشاره کنید. رفت اون بله اون میرود دیلم جانم بله آرامی رون با میرود ر او رو نه ای ت ش نه ی نه نه ر او نه رونه اوهستا اوستا بله سوربون س او ر ب سوربون س او ر ب او راست سوربون بله باز چند کلمه دیگر است؟ یک کلمه دیگه آی تمام تو رو دارم جانم دارم من تو رو دارم از جان آغوش از جان من تو رو جانم از جان از جانی جانی خود دشمنی من تو رو دشمنی جانی تو رو یارم تو رو دارم بله یارم همچنان که کردی کردیو یوری احسن با شما یک کپی بحر امیر. شما پیدا نمودید. یافتم بله. خوش بینندگان عزیز، چطوری که شما شاهد بوده برای هر دوی مهمانان نیمشبه برنامه پیشنهاد گردید مصرع‌های شعری و آنها از عهده این بخش به خوبی برآمدند. فکر میکنم برای نادره کمی دشوار بود، فکر میکنم قدرم به خوبی نه.
ба ҳар ҳол дар ин бахш чусту чолокии худро нишон доданд ва дар ин бахш ҳардуи онҳо ғолиб омаданд. Як афуи баҳри хуб, амир ва нодира, дар анҷоми барномаи шоми шаҳнавоз чӣ гуфтаниҳо доред? Ба шумо барнома писанд омад? бале, барои ман ин барнома хеле писанд омад, хеле шавқовар буд. асосан бахши дуюм, бахши ишора, бале, барои ман хеле писанд омад. фикр мекунам ки аз удаш баромадам. баҳри бинандагони мо чӣ гуфтанӣ доред? барояшон шоми хуб таманно дорам. ташаккур. амир, мехостем аз шумо пурсон шавем, барнома ба шумо писанд омад? барномаи ҷолиб, диданӣ, шавқовару завқовару умуман дар умум бисёр ҳам писанд омад. боварӣ комил дорам ки ҳар як тамошобине ки ин барномаро тамошо мекунад, ҳамчун иштирокчии ҳамин барнома ва ҳамчун тамошобин гуфта ҳисодам ки мехоҳад ки даври дигарашро яъне интизор шавад, дар бахшҳои дигар интизор шавад, тамошо кунад ё ки иштирок кунад. бисёр ҳам ҷолиби диққат буд. хандидем, шӯхиам кардем, суҳбатам кардем, сурудхониам кардем, навозишам кардем. яъне ки тамоми ҳамин ҷабҳаҳои фарҳангу санъата шумо дар ҳамин як барномаи кӯтоҳ ҷорӣ кардед. ана ин буд. ман фикр мекунам ки аз чандин барномаҳо ҳастанд, лекин барои ман ҳамчун фикри ман барои ман бисёр писанд омад. бинандагони гиромӣ, тӯли чанд лаҳзаҳо манзури шумо буд шоу барномаи фарҳангии Шоми Шахнavoz ва хотиррасон мешавем ки меҳмонони имшабаи барномаи мо буданд сарояндаи ҷавон, солисти ансамбли дарёи комитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Амир Ёдгор ва инчунин варзишгардухтар дар риштаи теквондо Нодира Исаева. Сарбаланду муваффақ бошед. Хайр, то дидор.